Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Rasulina ve Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ala men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Ya eyyühellezine amenu ittakullaha hakka tukatih ve la tamutunna illa ve antum muslimun. Barcha alamlarning Rabbisi bo'lgan Allah subhanahu va taolaga hamd va sanolarimiz har ko'rka maqtovlarimiz bo'lsin. Barcha alamlarga rahmat, ham nur etib jibarilgan suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu taala alayhi va sallam hazratlarina, ahli baytlari ila sahobai kiramlarina, ham qiyomat kunina qadar ularga har bir izgilikda yargan bandalarga da xayr, duo, salomlarimiz ummating degan ko'ngillarimizdan to'xtovsiz salovat-i sharifalarimiz erishsin. Shahadat etam, guvohlik taniqlik qilam, Allohdan boshqa iloh yo'q, u yolg'iz, aning shariki tengdoshi yo'q. Ham shahadat etam, guvohlik taniqlik qilam, tahqiq, chinlikda, durustlikda Muhammad sallallohu alayhi va sallam ul Alloh Rabbimizning quli bandasi ham rasuli payg'ambari ekanligini. Anga yanada Rabbimiz Allohning xayr duosi ham salami bo'lsin. Allah Rabbul Izza Hazratlari kitabında buyura, iman keltirgan bandalar, Allah Rabbingizga chin taqvolik qilib bilan taqvolik qiling'iz, ham ular ko'rmagiz, musulmon bo'lmoqchi. Allah Rabbul Izza Hazratlari o'zining do'sti bo'lib yashashimizni, taqvo bandalar jumlasidan bo'lishimizni muyassar aylasin. Agarda ajallarimiz erishdi ekan, amrina to'g'ri kelgan holimizda musulmon bo'lib dunyodan ketishimizni jumla bizga muyassar aylasin. Din mübinda bo'lgan aziz kardeşlerim, bugün bizniki Sayyidul Ayyam, atna kunlarning xo'jasi bo'lgan muborak juma kunimizdir. Allah Rabbul Izza Hazratlari iki atna arasında bo'lgan gunohlarimizga, bu ibodatlarimizni, ham üstəmi 3 kunlik gunohlarimizga bu muborak ibodatlarimizni vasila qilsin. İnşallah qalblarimizni saflandırıb, nafslarimizni poklab, ruhlarimizni tarbiyalab, yüreklerimizni suyukli Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın güzel ahlak sıfatları bilen ziynetlerimizni cümle bizge müyesser etsin. Hem bu ibadetinin sır hikmet neticelerine eriştirsin, takrarlarında körüge müyesser kılsın. Din mübinde bulgan aziz kardeşlerim, bugün bizden Safar ayımızın 7. günü 1439 Hicri yıl. Allah Rabbul İzze mübarek kılsın. Söyleyip organ vaazlarımız, söyleyip organ sözlerimiz inşallah Allah'ın kitabı hakkında bulacak. Asr suresi hakkında. Ma'lum bulganca suyukli Peygamberimiz Aleyhisselam ayta, İmam Malik'nin Muvatta kitabında bu hadis-i şerif rivayet etile. Suyukli Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aytti, "Taraktu fikum emrayn, len tadillu ma temassaktum bihima, kitaballah ve sünnete nebiyih." Men sizin aragızda iki narsa kaldırdım. İki narsa kaldırdım. Ul iki narsage agar da yapışsagız, bir kaçan da adaşmazsız, sataşmazsız. Ul Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, hem peygamberinin sünneti. Mene Kur'an-ı Kerim'den bir sürenin tefsirin, beyanın, işteligin inşallah sizin itibarınızga takdim etmekçi bulabız. Ol sürenin ismi Suratul Asr, Asr suresi. 103. sure. Ol Mekke'de indirildi. 3 ayetten sonra ismi birinci ayette ütken asr bilen, vakit bilen, çağ bilen, zaman bilen, kişinin ömrü bilen, ikindi vakiti bilen, yani ant itu sebepli. Şundi manada ki al-asr sözü. Mene Mushaf Şerif'te, Mushaf Şerif Allah'ın kitabı yazılgan, kağızlarda yazılgan, kitapka ayetiyle 103. ayet indirilüğüne göre, indirilü tertibine, yazılığın tertibine tügül, indirilü tertibine göre 13. ayet. 13. suredir. Ne hakta söylüyor? Anın nişikatirge teması, nəsəgə bu surə bizning itibarımızı cəlb etər. Zamanın əhəmiyyətinə, mühim ikənliyinə itibarımızı cəlb etər.
kişinin məngilik zarar, ziyandan, kaygı hasretten kutulu yolların görsətə bu surə. Bu surənin faziletlerin qarasaq, sevapların qarasaq, rivayetlerine göre Ashab-ül Kiram Hazretlerinden 2 kişi bir araga kildiler iken Asr surəsin okumunca bir-birisine selam birleşminçi ayrılmaydılar. Bu İmam Haysami'nin Mecmu Zavaid kitabında rivayet edilir. Şulayk İmam Beyhaki'nin Şuabul İman isimli hadis yığıntıklarında rivayet kılına turgan hadis şerif. Hem de İmam Şafii Hazretleri ayta, eğer de Allah Teala bu sureden başka sure indirmeseydi, bu sure citeydi. Çünkü şunda tulu manalı bu sure. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insana lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakkı ve tevâsav bissabr. Mene şul 3 ayet. Başta Allah Teala asr bilen antitemin. Dürüstlükte adam balası kaygıda, hasrette, zararda hem ziyandadır. Meğer iman getiricilerden başka, iman getiricilerden, izgamel kılıçlardan, birbirisen haklık hem sabırlık bilen vasiyet eticilerden başka. Allah Subhanahu ve Teala asr bilen antite. Yani kişinin büyük bir zarar hem ziyan, kaygı hasret içinde bulunun haber biredir. Şunlarga göre asr bilen kişinin yani hasreti arasında bulgan münasebet var. Münasebetin yakın bulunun bilgili bu süre. Asr kelimesinin sözünün manasını indi bula. Zaman, vakit, ikindiden son kuyaş batkanga kadar bulgan vakit zaman. 80 hem 100 yıl, çağ, asır. Kişinin ömrü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yaşayan asır saadet, yaşayan vakitlarıdır. Ayet-i kerime üçün bu manalar bütünüsü citedir anlarga. Allah Teala mında bu antitu bilen kişinin itibarın celip ite. Kişi zamanın kaderini bilsin. Hem Fahriddin Razi Hazretleri ayta, boz satkan birisi bazardaşlay kıçkıraydı. Baylığı erigen bu kişiye merhamet itigiz. Baylığı erigen bu kişiye merhamet itigiz. Yani bazarda boz sata. Hem bir vakit bir Bagdad'da bir Hak Teala'nın dostu uzaydı. Hem bu sözlerini işitti. Hem işitkeç huşundan kildi. Huşuna kilgeç anarga sırav bireler. Ne buldu sizge? Minete bu kişinin sözünü işittim. Baylığı küze karşında erigen kişiye merhametli, şefkatli buluguz kişinin sözün. Benim en zor baylığım, benim hayatım, benim ömrüm. O da benim küzüm karşımda, küz karşımda boz erigen gibi eridir. Kişi vakitinin kaderini bilip yaşarga tiyişli. İbnül Vakt, vakit balası bularga tiyişli. Bu dünya Hasan-ül Basri Hazretleri aytkençe 3 günlük. Birinci gün ütteyindi. İkinci gün bugünkü gün. Üçüncü gün irtegisi gün hatarali gün. Ütken günden kişi ibretlenirge tiyişli. Küpme Allah'ın emirleri var. Tıyganları var. Birisinden min tıyılıyım.
Birisen min ütiyim bugün. Irtəgə etkən xalaq bula. Araz zamana səfinətə təcribinə nahval mənuni və la nara harakatihi. Min zamanaga kiməgə bakkan, qaragan kimi qarımın. Ul bizni ölümgə taba, ölüm tarafına itədir, lakin biz anın harakatını toymubuz, bilmibuz, anlamibuz. Hər mizgil bilən ömrümüzün bürülüşü kitə. Həm vakit bu Allah'ın niməti. Bu nimət haqqında Allah subhanahu wa ta'ala sual alacaq. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِينَ عَنِ النَّعِيمِ. Şundan sonra siz əlbəttə sorulacaqsınız, biz sizə birgə nimətlər haqqında. Bir alimlər ətələ Allah tələ vakit haqqında sorar, zaman haqqında sorar. Əgər də kişi vakitinin qədrini bilsə, izgilik bilən, yaxşılıq bilən tutursa, həm şu izgilikni hər vakit yağının işləsə də, lakin anı tularaq, kamilirək, tügəlirək dərəcədə işləsə, bu kişi vakitinin qədrini bilə. Bilirgə tırışa, bilirgə umtula. Lakin günah, pıçıraq işlər bilən tutursa, ul kişi azaqda, qayğıda, hasrətdə bulacaq. Mənə bu asır bilən ant etkəndən sonra Allah subhanahu wa ta'ala itə İnnəl insana lafi xusr. Dürüstlükdə adam balası qayğıda, hasrətdə, ziyanda bulur. Ahirətdə. İlləl-ləzine. Şundan sonra istisna isключение. Şulardan başqa. Məgər kim qayğıda, hasrətdə, ziyanda otturuda bulmaz? İman getirüçilərdən başqa. Kimdə iman niməti var? Nəsə ol iman bula. Bir vakit Söyüklü Peyğəmbərimiz aleyhissalatu vesselam Ashab-ül Kiram Hazretləri bilən, radiyallahu anhu əcmainlər bilən bir məclisdə qatnaşqan idi. Şu vakit ak kiyimli, qara çəçli bir kişi ilə. Məlum Hadic Cibril kişi surətində, firiştə kişi surətində də kərələ, bi qudrətillah, Allah'ın qudrəti bilə. O da kişi surətində kildi də Peyğəmbərimiz Aleyhisselam'ın yanına oturdu. Hadis-i şəriflərdə həmənin şərhlərində bu sözlər açıqlana. Həm birinci sual bilən Söyüklü Peyğəmbərimiz Aleyhisselam mübarək zatlarına xitab etdi, müraciət etdi, həmə etdi. Ya Rasulullah, əxbirni anil iman. Ey Allah'ın Rasulü, sən mənə iman haqqında xəbər bir. İman haqqında bilgis. Məni xəbərdar et. Nərsə sonul bula iman. Həm Söyüklü Peyğəmbərimiz aleyhissalatu vesselam etdi. Əl-iman ən tu'minə billahi və mələikətihi və kutubihi və rusulihi. Mənə şılay bu cavabında imanın 6 şartı, ərkanul iman, 6 nigizi, 6 farzı, 6 tərəqi ikənligin açıqladı Söyüklü Peyğəmbərimiz aleyhissalatu vesselam. Həm iman ol Allah'a, ahirətə, Kur'an-ı Kerim'ə, Peyğəmbərimizin xəbər etkən bütün nigizlərinə tulu mənada, kamil mənada ışanu. Bunlar haqqında bir tuzan ağırlığında zərrə qədər şübhə, şik, samniyə bulmaz qətiş kişidə. Şu bula iman. İkincisi Allah Teala bu iman məsələsin irtikad digən şər ilim, şəriatskə nauka açıqlı. Bu nəsəgə kirişmimiz, çünki uzaqqa kitə. Şunun bilən inşallah qanəqətləniyik. İkincisi, və amilus salihat, izgə əməllər. İzgə əməllər nərsə bula? Ma'ruf, bilgili. Allah Teala'nın əmr kitabında, Söyüklü Peyğəmbərimiz Aleyhisselam'ın hadislərində bilgili. Ol ibadət, ol muamelət, ol güzel əxlaq, həm xeyirli işlər, ol izgə əməllər sanala. Allah Teala'ya ibadət, izgi muamelət, yardım, İslam'ını iriştiru, İslam dinine çakıru,
Ул була изге әмәлләр. Хатта кеше каршында мусульман кардәшеңнең хузурына килгән вакытта йылмаюың да. Мәсәлән, Təbəssumuka fi vəchi əxika sadaka Peyğəmbərimiz əleyhissalam. Üz musulman qardaşın bilən uçraşqan, görüşkən çaqda, anın bilən yoluqqan vaxtda senin yüzündə yılmayı buluğun, ul da sənə sadaqadır. La tahqiranna minal ma'rufi şey'an walau an talqa axaka bi vechi talikin Peyğəmbərimiz. Üz bir izgilikni, bir yaxşılıqni kimsinmə, az sanama. Hatta üz musulman kardeşin bilen görüşkən vakitte yüzünde yılmayı açık çıray bulsa da. El kelimetu tayyibetun sadaka. Hoş söz ul da sadaka. İzgi əməllər şul bula. Ve amilu salihat hem devamı ve tavasav bil haqqı ve tavasav bis sabr. Hem bir-birisinin haklıq bilen vasiyet etüçilerdir. El-Haq, Esmaullahil Husna. Allah Rabbimizin 99 isiminden birisidir. Müslüman kişi her vakitte haklıq üstünde bulurga tiyişli. Haklıq yolu bilen barırga tiyişli. Haklыққа canı bilen, küngülü bilen, yüreği bilen umtulurga tiyişli. Hem şul haklıq yoluna da'vatu ilal haq, haklыққа çakırırga tiyişli. Da'i ilal haq, haklыққа öndevçi bulurga tiyişli. Üzü gene haklықta tügül, hem başkalarını da haklыққа çakırırga. Kaçan batıl kile, kaçan cemiyetini, ümmetini, aileni, avılını, şehrini, cumhuriyetini, vatanını batıl basa, şunda kelimetul hak, haklıq sözün eyte bilirge, avızda yüzükünü yaşırmezke gerek. Abu Zar el-Ghifari Hazretlerinin rivayetinde Mesihu hadihil ümme Peygamberimizde bu ümmetinin Mesih'i İsa ibn Meryem'i şekilli. Zahid kişi bu dünyadan vazgeçken Ashab-ül Kiram Hazretlerinden birisi. Ulayta Avsani Halili, benim dostum, Halil deyip, yakın dostum, can dostum, mina vasiyet kıldı. Bir rivayette emerani emir etti, kuştu, buyurdu. En akule hakkan ve in kâne murran ve en la ekhafe fillahi levmete laim. Açı bulsa da haklılıkını eytirge, hem Allah yolunda şiltevçi kişinin şiltesinden korkmaska. И мой близкий друг мне заповедовал или приказал. Абу Зар аль-Гафари говорит, то есть пророк, он так его именовал, так относился к нему. Говорить истину, какой бы она горькой не была. И не бояться укора укоряющего, порицающего на пути Аллаха. Шул була хаклык. Шул була хаклык тарафдарлары, сторонники истины. Üzede hak yolda başkalarını da haklılıkka yöndi. Kaçan batıl kile batılını batıl ikenliğine ayta. Kara ul kara, ak ul ak. Min şerri nâse zul vechhayn Peygamberimiz ete. Kişiler arasında en yamanı, en naçarı iki yüzlü. Ya'ti haulây bi vechhin ve haulây bi vechhin. Bu halka bir türlü yüz bilen kile, şul halka ikinci türlü yüz bilen kile. Самый худший пред Аллахом это люди с двумя ликами, двуличные. К одним с одним лицом приходит, к другим с другим лицом приходит. Peygamberimizin yüzü biriydi. Dostuna da, düşmanına da. Peygamberimiz tuğrıydı. Hak sözün söyleydi. Şul sebeple küp düşmanlar başına topladı. Lakin çin şahsiyetinin, çin manada şahıs bulgan kişinin dostları da düşmanları da bulurga tiyişli. Eğer bütünüsü dost düşmanları yok, ya ise bütünüsü düşman dostları yok, o kişi demek nenormalni kişi. Kişiye şeytan dost bulama. Bulmuyor. Bir yürekte şeytan bilen firişte urnaşalama, urnaşılmıyor. Şunun için kalbimizde de hak bulurga tiyiş, telebimizde de hak bulurga tiyişli.
ayağımız da haqlıqqa taba hərəkət etərgə tiyişli. Həm başqalarını da bu nəsəgə öndərgə tiyişli biz. Əl-əmru bil-ma'ruf və nahyu anil munkar. Ul bula haqlıqqa dəvvət. Ul bula İslamını təbliğ iliştiru, dingə çakıru, həm nəsihat biru. El-mu'minu mir'atul mu'min. Mu'min ol mu'minin közgüsüdür. Ed-dinu nasiha, dinul nasihat. Hem de bir-birisin ve tevasav bis sabır. Bir-birisin sabırlık bilen vasiyet etişeler. Sabır sözü, terpeniye. Üzü açı bulsa danın neticesi faydalı, neticesi hayırlı, cimişi güzel. Ahmet Söykülü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam etti, sabru diya, sabırlık ol, yaktılık. Yani ruhi kuvvet, duhovna enerji imanlı kişinin. Şundan biz güç kuvvet alabız. Çünkü yaşayan vakitte ağırlık da bula. Cinillik yine tügel. Sünnetullah, Allah'ın bütün kainat içinde bulgan umumi kanunu, это вселенский закон Аллаха. И в обществе также. Bir tigiz var mı? Açısı da çüşüsü de var. Baylığı da fakirliği de var. Selametliği de hastalığı da var. Yaşlığı da kartlığı da var. Üskemini aska tüşü de var. Kütereli hem yığılı da var. Hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam etti as-sabru thalâfe, sabırlık üç türlü. As-sabru ala taati, Allah'a itaat etu, buysunu da. Allah'ın emrin kuşkan da sabırlık gösterge gerek. Ala ma'siya, günah işlerden, Allah'a isyan, karşı kilüden, Peygamberimizge buysunmavdan sabırlık iterge gerek. As-sabru ala musibe, kaygı hasret kilgen vakitte sabırlık gösterge gerek. Hem Söykülü Peygamber Ahmet ibn Hanbal Hazretleri ayta, rahmetullahi aleyh, Allah dili tuğuzan uğrunda sabırlıkını zikir ite. Tuğuzan uğrundan artık. Hem Allah'ın tuğuz isiminden birisi As-Sabur, kürkem sabır iyesidir. Hem de Ali radıyallahu anhu sabırlık hakkında şla etti. Radıyallahu anhu. As-sabru minel imani bi menzileti ra'si minel cesedi. Sabırlıkның imanga karata tota turgan urnası, başının tenge karata tota turgan urnasıdır, bulgan urnasıdır. Thumma rafa'a savtahu faqal. Şundan son kıçkırıbrak aytdı, поднял голос, tavışın küterdi. Hem etti, ələ ni bulub? Əgah buluguz, bilip kalığız, anlı körügüz, haberdar buluguz. La imana limen la sabra lahu. Sabrı bulmagan kişinin imanı yok. Sabrı bulmagan kişinin imanı yok. Lakin sabırlı kul sarıklık tügül. Kaçıp kuyruğunu kıstırıp poçmakka ümmeti bizge ağır vakitte kaçu tügül. Ul sarıklık bula, kurkaklık bula. Söykülü Peygamberimiz İmam Bukhari'nin hem Abu Davud'un rivayetinde salavattan son selam birinci ya namazdan son şul duanı kılaydı. Bu duanın berilişi Allahümme inni auzu bike minel buhli. Ya Rabbim, ya Rabbi min sana dürüstlükte sığınamın saranlıktan, от жадности. Ve auzu bike minel cubni, kurkaklıktan, от трусости. Sabırlık, ul batırlık bula. Allah Rabbul İzze Hazretleri şuşu sürenin manasın kalben ve ruhan yüreğimiz bilen hem canımız bilen anlamamızı nasip etsin. Hem bu sure-i şerif bilen amel kılırga nasip etsin. Hem bu sure-i şerifte bulgan manalarını, faydalarını bizim turmuşumuzga, bizim cemiyetibizga, bizim aziz vatanımızga, bizim milletimizin künüllerine, kükrek türlerine Rabbimiz Allah şu imtihan vakitlerinde eriştirsin. Üzünün güzel kolu, Söykülü Peygamberimizin layıklı ümmeti üzara imanlı kardeşler bulup,
Qur'anın küləgəsi astında bəxtli bulubuzunu bu dünyada da, ahirətdə də tilli bulubuzunu, mədəniyyətli bulubuzunu, hörmətli bulubuzunu, üzünün qarşında süyüklü bulubuzunu, həm qalbimizdə iman bulubuzunu Rabbimiz iman niməti bilən nimetlənövimizni nasip etsin. Bu günlərini yaşatdı ikən Rabbimiz ümmətimizə mübarək etsin. Və aqulu qavli həzə və estağfirullah li və lakum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ما يطيع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Dürüstlükdə Allah Teala həmənin barça firiştələri söykülü Peyğəmbərimiz Muhammed Aleyhisselam'a salavat eytələr. Siz də iman getirgən bəndələr, anarğa salavat eytib, buysunub sələmləgiz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi men salle ve sam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi men qade ve qam. Sallu aleyhi eyyuhel muslimun. Allahümme ensur men nasarel islam ve eyyid men eyyeded din. Ya Rabbi, İslam dinine, İslam qabuluşuşular qabuluş, dinini berketüçülerini berket. Allahümme izzel İslam ve muslimin. Ya Rabbi, İslam dinin hem İslam ehlin izzetli, güçlü, kuvvetli, kadirli, hürmetli eyle. Allahümme erhamli cemi ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme rahmeten amme. Ya Rabbi, söykülü Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine kin rahmetlerini eriştir. Biz de onun ümmetinden bulabız. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء. Şu sözümü aytib, üzüm üçün, sizin üçün, həm şuşu sərtqə gitməyən bütün iman İslam əhli üçün Allah'dan yarlı qavmını sorumun. Siz de Rabbimiz Allah'dan izgi cuma günlərində şunu ütenigiz, tiləgiz, sorağız. Çünkü Rabbimiz günahlarını keçirüçidir. Bik merhamet şefkat yesi. Dua kılgan kişinin duasını kabul ete, hem insanın kalbinde, yüreğinde neşke sirlerge kadar haberdar, haberi elimi bulgan Rabbimiz. Ve akimus salah, cuma namazın lillahi teala turguzuyuk. Vallahu ya'lemu ma tasnaun. Allah Teala sizin işlegen işlerinizden haberdar, rahim etip cuma namazını okuyuk. Akimus salah ikamet aytılsın.